tukomeza kubasuhuza tubifuriza umunsi mwiza ndetse no kugira impagarike n'ubugingo. Uyu munsi turacyari mu gikoni, turacyari mu gice cy'imbuto. Ababonye ama episode yabanje dutunganya imbuto, noneho tugeze ku maji nk'uko basezeranyije. Tugiye gutangira dukora ji y'amabara. Turakora ji y'amabara guterera. Ni nka mixed fruit juice, iravanze ariko ukaza ibara ku rindi, ibara ukwaryo. So rero dufite ibara ry'umuhondo, urabizi ko passion zikoze zigira ji y'umuhondo, tukaza kugira n'ibinyomoro. Ibara ry'umutuku turaza kugira noneho n'ipapayi iza kongera kugira ngo niba tuyikoresha ifatisha, kugira ngo tuze kubona uburyo dukora ama layers. Okay, tugiye gutangira rero dutunganya imbuto zacu nk'uko mubibona. Urakura imwe ukwayo, tubanze wenda iya marakuca. Tubanze iya marakuca, tutashyira ku ruhande. Okay, shyira ku ruhande. Zimaze igihe marakuca ariko ziraryoshye cyane. Okay, turafata akayiko turagira muri blender. Urakuramo utungutu, uragira utya kwibona bishika ku ruhande muri blender. Okay, tumaze gutunganya marakuca zacu cyangwa se passion zacu, tugiye kongera kuzisya. Okay, umba ufite iyi blender imeze utya, hari utubuto twinshi tubona kanaka. Kano nako kuzimya, urazimya. Ako kwatsa mu muvuduko mukeya naka ngaka, mu muvuduko mwinshi naka. Noneho aka icyo kamaze no gusya imbuto zo zifite imbuto m'imbere, utubuto m'imbere nka marakuca zifite n'utubuto m'imbere. Naka ngaka ukanda kimwe na watermelon, kimwe na ibinyomoro, imbuto zifite ibinoze naka ngaka uri kwibona. Hano ukajya kagumayo ukatagira gucya kugera hejuru. Imbuto zacu kuzibona nta na rumwe ruri kwisya, ariko jiri kuvamo. Turebe aho bigeze. Kongera mu tuduce kugira ngo nyinshi. Okay, okay. Nashyiramo isukari, kongera zashyiramo isukari. Okay, urakomeza. Imbuto zose zishyiriye mariko na none nizisike. Ndakeka narangije ji yanjye ya passion. Kubona imbuto zizavuyemo zitonze, ubwo turaza gukenera ijage tuyungururiramo, turaza gukenera n'akayungiro tuyungurura ji yacu. Uri kwibona ji yacu. Ndakoresha akayiko. Ayungurura. Tumaze kubona
passion juice yacu. Tugiye gukora noneho na sweet tomato juice, ibinyomoro byacu nabyo turakata mu buryo busanzwe gutya, tuze kubikora nk'uko twakoze passion zacu. Papayi nayo turakata gatoya, kaza kuza gutuma ji yacu ifatamo gakeya. Agiye okay. Okay. Noneho n'ibinyomoro byacu tubigere kwa kundi twakoze passion. Okay. Abikora kwa kundi twakoze passion, ari kwibona. Tumaze gusya no gutunganya imbuto zacu, tugiye gusya ibinyomoro. Tumaze gutunganya imbuto zacu, acomeka blender yacu. Nazo nk'ibisanga turasya kwa kundi kubera ko harimo tumaze kubona ji, tugiye kuyungurura ji yacu, ibinyomoro nakizemo agapapayi kugira ngo gafatishe, ifate neza, mwumve kagabanye na acide y'ibinyomoro. Okay. Turakomeza. Tuyungurure. Gukora subscribe dutera courage kugira ngo tubone ibyo dukora mu bikurikirana kandi mu agaciro. Niba uzi umuntu ukora subscribe kandi akunda ibintu byo guteka, recommending Tomato TV Rwanda. Tomato TV Rwanda intego yayo ni ugufata hoteli ikayikuzanira mu rugo iwawe wabyikoreye nawe. Okay. Turakomeza kuyungurura ji yacu. Tumaze gukora amaji yacu twayabonye, tugiye kuvangira mu kirahure kimwe rero. Twabonye amaji yacu, yibuke ko icyo ari ikinyomoro n'ipapayi bivanze. Iyi noneho ni passion, iyi ni marakuca yonyine. Twabikoze nta sukari twashyizemo. Ama fresh juice iyo ushyizemo isukari uyishe yanyweraho. Niba ushaka gushyiramo isukari yashyiremo, ariko ntabwo nagukonseye cyangwa se nakubwira ngo ushyiremo isukari. Fresh juice bazinywera aho ngaho. Okay, tugiye noneho gukora ya mabara rero twavuze. Tugiye gukora amabara. Tugiye kureba ko bikunda. Okay, turafata kuvanga izi ji, urebe igifite densité nini. Igifite densité nini ni kiba gisa n'amazi cyane. Urabona iyi. Okay, kuvanga igifite densité nini kijya hasi kigapeza, igifite densité ntoya bigahura. Okay, tugiye kuvanga. Gusuka rero turaza gukenera ikiyiko, nta gusuka gutya. Turakenera ikiyiko, ukoresha umugongo w'ikiyiko gutya. Tugiye kureba ko bikunda, urashyiramo gutya imanukireho hejuru nta kibazo, gake gake witonze. Gake gake witonze rwose. Ibyacu biraza gukunda, nayibonye amabara araza kujyaho.
asuka witonze rwose nta kibazo, nta kikwirukansa. Asuke hejuru y'ikiyiko, ku mugongo w'ikiyiko, manuke byitonze gake gakeya, gake. Okay, ndabona ko ji zacu bihuriyemo. Okay, amabara twashakaga twayabonye, kubibona amabara twashaka twayabonye, ariko noneho ntabwo ji yacu nituyitanga imeze itya. Turaganishinga nk'uko bisanzwe kuri Tomato TV, tugomba kuganishinga, kandi kuganishinga uganishingisha ikintu kirimo. Ko harimo ikinyomoro, turaza gushyiraho ikinyomoro, dushyiremo n'agaheha. Ji yacu uri kuyibona, ji yacu imeze neza, amayetaje kubona iyi ni passion, iki ni ikinyomoro, ni ipapayi, harimo na watermelon ushobora kubishyiramo, amabara atandukanye. Hano hejuru ushobora guhita nkuraho noneho n'iy'umuneke na nanasi, nayo nkahita nshyiraho amabara 3. Ubwo tuzabikurikira muri video y'ubutaha. Iyi ngiyi ni Tomato TV Rwanda. Kora subscribe mutarayikora, umenye gukora akantu nk'aka ngaka mu rugo iwawe, ntabwo ari muri hoteli kabikoreye, ariko wibuke ko intego ya Tomato TV Rwanda ari ugufata ibintu bakwiye kujya gufata muri hoteli ukabikorera iwawe wabyikoreye. Komeza kudukurikira, ukore comments, utubwire twazashyira muri video y'ubutaha. Murakoze cyane.